Selamat dan sukses Festival Tari Rato Jaro Piala Berdiri Gubernur Aceh tahun 2021 dengan tema Gelora Gerak Semangat Gemilang yang tiada henti. Tetap lestari dalam kondisi pandemi COVID-19. Dengan bismillah awailan bubon lun lake ampun segala dosa segala puja muang ke Allah ke Rasulullah salam sejahtera salam Assalamualaikum warahmatullahi jaradu ablah atuje malam jaralun siplong diadu ulang mu'alun lakai Cek.